اف دمو هر دما و خوش به تماشوان هجا و جهازن دلال ام جاره کدن به برنامه خویا بیرا ویجه به هورنم ام ایرو لباجار قدیم لباجار دیروکی مردینا دلالن ام ایرو به میوان خوی هجا هلبسکار نویسکار و ماموسته عزیز فراد دنگیزی را بوره صحبت خو پارو بکن و ده همان دمه دا ام درباره کارو خبرتن ماموسته فراد دنگیزی و هر وها درباره تکیلیاد نافبرا جیانو ویجه دا برنامه خو بوره پارو بکن بله کرم کن ام به هفره برنامه خو پی بینن و به هفره تماشا بکن İnsan çiye? Em bêjin beden nebesa. Re jî têre têrê nake. Rih û beden jî acep. Çi îşî wî, çi îşî wê li fezayê? Çi digere li dinyayê? Ma dinya bêyî nabe. Çi sebeb? Çi bersîv bidî? Kîme? Çi mala vira bicîme? Ez bêjim hiş, tu bêj aqil. Lêxistina dil, hîs û fêmkariya jinê, a jinê ma vese. Ev çe rep û tepîna dil. Ew çi qas bilind dibe, belav dibe, o dibe baran. Belavbûnî jî qenca jî însan re wî yekîtî jî. Lê kengî. Havênê wê ax, av, ar û hewa. Lê heriye ne ecbîne. Dîsa em hatin serî, gelo însan çi çereb? Ronî dekin bibir, heskirina jinek azad çêtir ji her sebeb. بله تماشاوان هجا و جهازن دلال لگل و هلبس خواندن ام گلک خیرهاتن لکک هجا ماموسته عزیز فرات دنگیزی دیکن ماموسته هم گلک بخیر هاتن برنامه ما یا بیرا ویجه خیر خود الوبا و مالاوا او فرسنداگ صحبتك و بکن گلک صاحب مالاوا آواتر صابل هر کسی بکن گلک صاحب سپازیکن ماموسته وکی ام دزانن هم به سالان کارو بار ویجه دیکن وجی خواه بردای بیرا کردواریه و بیرا ویجه گلو ام دکارن به کرتاسی و ناس بکن فرات دنگیزی کیه ام به تماشاوان خورا به کرتاسی پارو بکن دیسه مالاوا اصلاو رزه خواه پیشکشی تماشاوانا اوت کم میوانا اگل مگودار کن فرات دنگیزی وقت جنابه می جیته جگونده دنگیزا گریدا استوره لسر باجار مردینه. فرات دنگیزی جزاروکی خود کتب مراقبی زمانی. جبرگ برمله به عربی و دبستانا فرمی ترکی بود کند کر ریا کند دید. کا کرمانجی کردی لکیه. کلوه کت لگری نکه پرد خواند. یعنی پرد خواند. حتی باوید خواست گوام دعوت دوزه محکمه عجز بود هر بابا ابوقات کی ساوجیه که ما خلاص که لیویو یا ما مستطیع بجارت تو ما مستطیع بلکه بهتر به درمان دلم بله دورو درش هند زا مکم گفت زاروکتیا خود سرید که تشغیل سر کردی بله لی باور بکه جبو نویسینه پر وعده تنگ بود بله yani bela bu. Serevene şinim nezika 19 sala mamustati le Erzurum, le Batman, le Elhe, le Merdin, le Ahmedi. بله. Haştevne hacı jiber teşkala siyasiye ket girtigehe. بله. Derket. Gerinendetiya belavkariya özgür gündeme velat kir. بله. Serokatiya neçemi. نابنده چند مزوپورتامیا بله دیسه تقرق دیسه بری که زندانه ایشا 10 ساله دوام کرد بله ایشا فکری گویا آنها تشتم نویسین گشت قلو دیوار آلمان و هسته دلتا جی گمان که آباشم بنویسن بله دور نویسه دست فکر بله بهتر سر ورگره فکری من سرش من دیا فلسفه زمان بله لقبا زمانه شما اویمان هناکه Minak Türkiye, Arabi, Kürdi, çimal hevnake. Yani tekelleri betir ser ve vergeri o zaman çiye.
بربخوار هدی هلبستانی کرت چیروکانی جربین آنین در دو کلی خواهر ور در بو 10,050 درکت در و ایجا قضا زمان حبکی خورد بو در و خوش بو وکم زنم قضا زمان به افرا خبتین اندامتیا کمالان ویسکاری کرد هم بیشن خباتا زمان کردی داره و وقت منزانن بردفکیا انستیتویا کردی آمده جی در خستنا کوارا وی تشکیل دوام کرد حتی 2014 bu şaradariye istavri. Ya qayyum hadda sama hayde dise girdiga. Em nizka şaş ma girdiga ham verdini am derkaten az hejike. Kurta çiroka az bejim helbesta o ilmji ceribin adın bizim beter hastemidden der le ev aliye mini vergere o hem ava ser zaman hapki girti ma nahatın ve şandın nizka 4-5 berheme vergere hana. Em dikarin bi çend hevokan ji we bibihîsin ku bandora zindanan ya li ser kar û xebatên Kurdî çi ye? Bi rastî di berhema minî de a helbesta qerîna dilê min û zarê dilê jî dibeşin. Belê. Me navê zindanê kiribû warê azadî tarî. Belê. û ê derve jî kiribû warê rûnî ne azad. Belê. Yani zindanê dehît xwe azad hîstkî. Yani hiç meş belkî fîzîkî qeyd û bendane. Divê barêjên berxwedana zîndana jî silav bikin. Fersanta nivîsandinê dame. Yani tu bawer bike ê derve wek got gişt qulê dîwar mîwar edman. Wek got derve belkî fîzîkî mere serbest e lê hişt girtiye. Lê hindir belki fiziki jagirtiye leş serbest e. Vak qala zikir bu ali ki kalkemiş berg dengbeş bu. Beter balam ser zaman bu. Lejba em ketir mesela ma mustatiye vak hişt hat paqış kirin. İjag legerine ko hal ser zaman ser çande çe bu tekilya rojname neçeme u girti ge u zaman vena beter rê vekir. Vak mucid zindan zanım med kud ve şart gildir regerin adhat girtin nizam çavad bu ekdiçu velhasıl merakare ne beji be berhema zindanı berhema tekoşina jiyane ya jiyane ki tekoşina jiyane zindan ji qadeke tekoşine qadeke jiyane ya ve derece hilberandın dolayı cehil berine yani merakare betir yani tüm em bejin çarqa serdesta çevvet gere de encamê da we ji bilî kar û xebat û têkoşîna polîtîk û ya zimanparêziyê ya di qadê de û ya di gelek saziyan de we gelek berhem jî çapkirine. Gelo em dikarin bi kurtasî qala we berhemên we jî bikin. Wek min got zindanê de yani zêde verger û kurta çîrok û helbest wek min got folklorê Kurdiyê nivîsîbûn. Derketina derve de fersata weşana vergera çêne bû zêde. Lê di serî de bi navê zimanê zimên cerebiyek me derket. Belê wekî pirtûk ew nihat şapa wê xelas bûye li vir weşanxana belkî hat weşandî lê nema muxabin min hatine jî. Bêtir gazinên li ser zimên. Belê. Qada zimên em çi dixwazin zimanlikî çawayê wê cerebînê wê. Belê. Adiyemî jî ji weşanxana lîsê bi heft denga ban dikim. Ev jî kurta çîrok bûn. Bi heft dengan ban dikim. Em hêvîdarin ku banga azadî evîn tilkî de em hêvîdarin ku banga xwe gihandiye heft cîhana. Ew jî qediya ew helbest jî van qediya vê navberê de ji ber hem malbat c Kurdawar bû yani diyamî jî çîroka hest ke pîr kamî jî û kalkêm jî wek gog dengbêj bû. Me sê çîrokê diyamê kirin çîrokê zaroka. Ji alê Qaya Pınarê wê çaxê hat weşandin. Yê şaredariya peyasê. Şaredariya peyasê ew jî qediyan. Jî qediyan. Wek vergerek ew jî çi bû ew ê berhemik derheqê tenduristiyê de sesê sendîqaya karkerê sesê weşand û me vergeran dibû Kurdî.
شیلچم بنما نها صحت جیل بردست صحت من برممان ام دکارن به یک دو هبو کن قلاواجی بکن بشانخانه جیجی وقت میگو قرینا دل من هلبستن بله هلبستن اب زاره دلی کرتچی رو کن بله وقت میگو اب جی مثلا که این کردی بیکارم پیکانه که کردی لیک بهتر دورا دنگیز و هسکی فینه بله یه به هرمی مایردینه روان مردینه yani der vivanji ceribin û helbest pirin ne nahatin weşandin ji geynî vana jî rewşa weşandinê jî çêtir zanin. وج destpêkê heta niha we helbez girtiye zebt kiriye û ya dixuya jî heta henasa xwe ya dawê jî hûn dez jê bernadin. Wê demê fermû em helbesteke din jî bi temaşevanên xwe re parve bikin. Bîrên rûyê min Bîrên rûyê min bêbinîne ne çal ne hezaz ne jî dengiz bîrên mînî mîna kefa destên min bêbinîne birînê min lê rê nadik ji qelşan ve dişêrin qelş rê nadin mîna jiyana çend rû di bîreke de çavnebarî ya din kurmê darê û dexsîv ezezîtî jî dibe de wê de here bê jî mam dibe ew bîrên me Kurdan herin û venegerin. Rûyê min ranagire birîn û dilêşan lewra xemgînim mehtir û tirsok jan azadî û veke van bîran lê êşa dilan êşa me jî Xwedê bin destiyê nede tu kesî. Belekeke Ferhat weke em dizanin ji destpêka dîrokê heta niha bi taybetî jî li gel civakbûyîna mirovahiyê di derbarê jiyanê de gelek tişt hatine gotin gelek pênasa hatine kirin. Gelo dema em li gor rastteqîniyên gerdûnê yên civakê yên dîrokê yên demê lê dinihêrin em dikarin bi çend hevokan bi çavekî wêjeyî pênasekirina jiyanê bikin. Wek we jî anî ziman pênasekirin pir in. Ji ber jiyan pirrengî û gerdûn ji pirrengî û ji pircûreyî hatiye avakirin ez bixwe jiyanê wek helbestekî neqediyayî û her û her di domî dibînim. Jiyan helbesteke dirêj û neqedî ne. Di vê çarçovê de em dikarin bêjin ku her tiştê li gerdûnê teqes xwedî erk û peyvîr û armanceke. Yani tut tişt bê erk nabe. Her tişt di bingeha xwe de xwedî erkeke. Wê demê jî em dikarin erka jiyanê, armanca jiyanê çawa pênasa bikin. Divêk mere firel meselê binare. Yani tekildarî felsefê, bêyî felsefê, bêyî mîtolojiyê, bêyî ola, bêyî çandin mere nikare vê dersî bide. Wek hûn zanin gerdûn wek dibe jî yani xusûseten ji bo peywirkê nehatiye avakirin. Yani ta arman ji warê hema yekserî wek wê yek rûnê û yek bê ava wiha firaq kes na. Gerdûn di xwezaya xwe de wek jîngehek xwe ava dibike. Yani li ser çawa bêjim ne madde û mana tenê. Giş girêdayê hevde wexta di wek fonksiyonekê xwe de afirîne di vê afirînê de îja erk û armanc û peywir dertên holê. İja her hebûn. Yani her afirîner li gor rewşa xwe çawa me belkî di pêş bêjin divê mirov berhemê coğrafya xwe ya jî em bên berhemê karaktera xwe ye. İja wek hûn zanin pir alî li ser vê felsefe hatine gotin lê dide dertên pêş. Hinek em bên madde yani daringê derdixin pêş divê ew derdixin hinek dibên mana. Wek em zanin na her du jî hene. Her du jî di nava hev de. Bê hev dimene. Wek çawa bê civak û bê tetekesî tenê tekekes serê xwe nabe. Tenê civak jî bi kesan pêktê, take kesan pêktê. Tenê karî biqelîn. Nava vê de hevsengek heye. Ama girtina vê hevsengê pir zor e. Dema em dîsa lê dinihêrin jiyanê li gor hemû hêmanên din yên bingehîn çi em bêjin erdnîgarî be, çi av û hewa be, çi em bêjin
شرط و مرجین جواکی به باندور لسر هر تشته کریه تایبتی جی باندور لسر جیانه کریه و ان بینیم که جیان ویجه وکی زاروک یکی آفران دیه ده هم بیزا خودم مزین کریه و لی برانبری ویجه جی وکی زاروک یکی جیانه دایی که خواه مزین کریه پیدوین و ین مانوی آنینه جه گلو دما ام دوی چارچوبه ده نهیرم ام دکارم بیجن ویجه یکی کج جیان قطنه بویه دوی چوابه جبوی که به چاپکانیا خواه جو کودری ورگیره او خواه چوابی نزمان راسته وقت ما گویا و ام نهال ورا رو نشتینه یعنی جینگه که یعنی اف جینگه وقت توزانی با برف دواره که برهنه چه کلیل کنه ماسه هیا پرتو که دبیت دی جیان چه هبه به ایوان نایجنی گریدای بیناجی که هری مزین کسایت آزاده یعنی هشمندی آزاد فلسفه رامان کی ته آزاد نه بتنی کاری دناو دارنگا جیان در ریش خوار وکی وانا گریدای هبن جا گریدای بنا جیان بخوا وقتا وانا تین زمان آخه آوه تکلیه مروف چاوان بشن ملائکت آزمان هفته نظام چه به بخوره وجه کتینه yani hatta merek karız cana hanakat kim beri ben helbest zani jisu merad var din dest pekirin li edbim ev helbest çiroka ve hevu elbis çiroka dest pekiriye beguman ana ne Mirza Muhammed beguman her helbest de hadi bu yere keci ne em Mirza Muhammed em bejim Rüstem Ezal vaktan van mezin ben İşte vakta gibi bir havi, vakme go destan, çirok, mitoloji, roman. Vakti zanım belki kavatam tine bez roman kedini bilsin, belki jiyan romanek bedaviye. Şana ve kelbestek bedavi binim. Le bevere yani jiyan dahi ke, me vakme go ya zamanı kudi versi ve hoş de devina. İşte vakta zarok jikete dinye. وقتا که شیره دایکا خود میشه تعمیجه دیگری ایشا اوشی تخوازه خدمت کش دایکا خواهد کرد ایشا ویژه جی بهتر جیان خوشت که بالا خواه بده ویژه تیر نابه داوی آیتنه مثلا هلبستی کنی خوشیه جخوه وای به هزاران سالانه به صد هزاران برهمین ویژه‌ای هاتنه نویساندن چه هلبس به چه رومان به چه داستان به چه افسانه به هاتنه نویساندن از باورم ترینا که جبوی کو بردوام دیگه ایجا ویژه جی رنگینیه که چاهم بیشو که کسکسورا بهاری دیده دلی مروف کرد جانا از بینا وقت مینکا دارا حشک و شین مثلا حنکا نگوی زندان دلیگری نکمه بو işte مروف چه هاتی آفراندن چقیس قروم چقیس کومر چقا عستیه چقا نظام چیه دوینا تنی وقت دارنگی جیانه او بکی وقت دارک حشکه بله کی و داره حشک شینی خوشت که ویژه بله یعنی و گوتنک خوش و گوتنک افسانوی من مثلا یا هم دبیجن یا ج پرتقال زردوش بگر حیا محمد علیه السلام حیا عیسی بانکره کنی خوش بله اوینا ریل بر چه وکریه مثلا برهمی توراته نولو بله بله ایجا ایرو هم دنارن ویژه پر خود بویا جیان خوشت که هر چقدر دایی هم بهتر ویژه خودید که و ویژه هم بهتر دایی که خوشید بله ام دکارم بیجن ویژه سنگ هیدی بنده راسته ام دکارم بیجن ویژه دل جیانیه گیان جیانیه خملا جیانیه کملاندنا جیانیه ایجا خوازم دو گوتنا جلی زده بکم ببورم گوتنا و بشکر بلی yani vena işe ev veje ve mirof xoşik bike. Beli. Ve verek mirof azad bike. Ve beri bir de evini. Bi serê xwe divê ev kesayetek azad derê. Îja nebese gerek ev girêdayî civakekê be. Belê. Ki vê civak nikare bijî. Bê xwezayê jî nikare bijî. Bê axê, bêyî gund, bêyî bajar, bêyî rê ne biro. Bêyî bav, bêyî malbat nikare bijî. Han neqeba van de divê hevsengek hebe. Îja wî çaxê wêje ji bo kê ye? Ji bo civakê ye. Ji bo gele. Ama bixwar kê de afirîne kesayeta azad, kesê azad difirîne. Yani ne gerek kes بهر فتنه به اونا جواک چی ندیتی بدیتن. حتی نقابه هفته و هفته که بابکه لام مرا کاره به
jiyan ji bo gele, ji bo civakê ye. Belê. Wêje Bêguman, pardon. belê, wêje. Wêje ji bo gele, ji bo Bêguman, civakê ye. bêguman civak jî di nava xwezayê de dijî. û ji ber wê jî wêje di heman demê da xwezayê jî diparêze û divê biparêze jî. Şuxar bo kurmancî navê pir xweş e jînge. Belê, Jînge yani kesil derve nahêlê ha. belê rast. Boya mesela em pir zimaniyê, pir rengiyê, pir şandiyê diparêzin. Belê. Yek tune. Belê. Kekê ferad dema em dinihêrin, em di dîroka Kurdistanê da dijî dibînin jiyan tûcar bê wêje nemaye. Her çi qas ji ber dagirkerinê, ji ber êrişên li ser axa Kurdistanê wêje ya nivîskî ya Kurdî qasî tê xwestin pêş neketibe jî lê bi hezaran çîrokan, destanan, efsaneyan, gotinên pêşiyan, pêgotinan, zêmaran dîsa jî wêje her carê bûye navenda jiyanê. û wêjê em bêjin her tim giyan daye jiyanê, ruh daye jiyanê, bûye dilê jiyanê. Di vê çarçovê da dema em dinihêrin dîsa eva 5 sal e ji bo ku vê jiyanan xwezayî bêparêze, ji bo ku azadiya civakê bi dest bêxe, têkoşîna azadiya gelê Kurd têkoşîneke gelek mezin dide. Gelo em dikarin bêjin vê têkoşînê bi jiyanekê ve têkildar rê li ber wêjeke çawa vekiriye. Em hinekî bersiva wêjin. Vena ez karim mere bi çend havî bersiv bide. Yek jê ji ber niha tekoşîna jiyanê germe dibek jiyana wêjek yani ez war difikirim em bixwazin derneyê. Niha destpêk û lêgerîne. Wek zarokek nû dora xwe nas ke rabûye ser nigah. Heta em cana bala xwe din wêjeya dinyayê mesela a şoreşa Fransaya jî a Amerîkaya jî a Sovyeta berê wêjeya Kurd jiyan anî ziman piştî wan 100 sala dertê xolê. Îja ez dibim li vena wêjeya Kurdî jî dendika xwe şikand. Belê. Hîn nû ye. Dendik şikandiye ama azad e li dora xwe nere. Heta divê mere kar berhemê çawa bibîne. Mesela Kurda li gor evê xwe kem her çi qat bindestiyê jiyanek fermî hebe jî dervî jiyana fermî jiyana gel hebû. Jiyana gel jî girêdayî gotinê û mejiyet. Tin karî tilqeydê li mejî û gotinê xî. Berhem xwar avida avantine. Yani cembeliyê mirî hekariya gotine yani. Ne girêdayî wêjeya edebiyata zanîngehê. Teqas tiştekî wisa hatiye jî ku ew destan hatiye ve gotin. An bu jiyanê Kurd nîne. Nîne. Îja vana bi xwe re anham dinerin. Hîn bêtir çawa bêjim hişmendiyek zaneyiyek zanistî. Girêdayî felsefê û kültürê û dîrokê hîn bêtir kültür. Çiqa me got ecemî bû nû be jî li mesela ji aliyê jîngehê, ji aliyê hawirnasiyê mesela çevrecilik dibêjin ji aliyê jiyana jinan, ilm jî bêtir îrada jinan. Tedî berê civakê jin çi halî de bî lê îro girêdayê rewşa wan û lêgerena azadiyê berê xwe daye çawa bêjim gerdûnê jî jiyana îro ji Amerîka dest pê bik li her derê ev hilberîna Kurd dibêjin ya mesela Chomsky çend roj berê gotiye ava Kurda mucize ye. Belê rojava şoreşa rojava çima ji ber ku çavkaniya xwe ji jiyanê digire û jiyanê diparêze. İşte bana merek karı bêje dest pêk. Belê wek pirsa dawî bi çend hevokan em bêjim weke em dizanin jiyan di nava xwe da gelek şoreşan pêtîne. Ji van şoreşan şoreşek jî di heman demê de em dikarin bêjin şoreşa wêje ye. Lê wêje jî ya ku çavkaniya xwe ji jiyanê digire gelek cara em dibînin civak ji bo saskirin û jinû ve avakirina civakê risek lê îstiye. Gelo em dikarin bêjin wêjeya jiyanî wêjeya jiyanî ji bo jinû ve avakirin û jinû ve saskirina civakek û jiyaneke azad risteke çawa dilîze. Ya ristek jiyanî mere karı bêje. Belê. Lê mere gerek rastaqîm bêjî. Li aliyekê li her alî zordestî û bindestî pêşiya vê ava jiyanek di hereket dixwaze benda lêke. A di doa jî hem girtîgeh û hem çiye vêna hîn em bêjin
جهوكا خو بنكريا بله لجرينا نوال قليشن دشتاد قليشن وقت مگو لزندانا شیند به لچیا شیند به آوی kültüre de müziğe de herkes de be le گریدای و مره کاری به دی سجینج زاروکه بله اما زاروک پر پیشاروجا یا آزاد و خوشه لی هشمندیه که آزاد کرداد آوا بگه یا آخواسد یعنی خو باوریه که بره وقت مزانن ام گش یا مدگو بابه مزانه آقای مزانه پاشای مزانه عشیره مزانه نظام کی زانه که نه ویژه بره خدایه ده به ازانه بله ویجا لسر بنجهکا جیانک آزاد بله وکم بهیستی دنگ وجی خوشه هون دکارن سترانانجی بسترین ایجار مادم ام دبیجن ویجا جیانم و ریاوان هلبستان سترانجی تن ساسکرین او تن سترین و گلک هلبستین خوشی نویسینه که مروف دکاره بکه سترانجی ام دخوازن هون نهاج سترانه که به تماشه وانه نرا بسترین بلبل سشاقی چو خوش دخینم رستو هلبستام سردو اشینم دل بلبل به کلو برینه دل بلبل به کلو برینه وک من جاره جگر بخوینم وک من جاره کذب بخوینم بلبلولو غریبو بلبلولو چرا بلبلولو محکومو بلبلو هلبستا بلبل چقاش دلتم آخینو نالی جی گرانتم اوجی و کامل زوراویتی اوجی و کامل زوراویتی هیل خرابو خویش باز کامتم هیل خرابو خویش باز کامتم بلبلولو غریبو بلبلولو محکمو بلبلولو کوچرو بلبلو بله تماشاوان هیجا و جهازن دلال ام ایرو جاره کردن به بیرا ویجه به هفرابون ملگل ماموسته هیجا نویسکار دلال هلبسوان عزیز فراد دنگیزی به هفرا خبردا بیرا ویجه لباجار مردین لباجار رنگین لبن بارینا برفا هروک ام جاره کردن بون میوانه وم ما هم درباره کارو خبرت ماموسته فرات دنگیزی همجی درباره تکیلیاد ناوبرا ویژه و جیانه دا صحبت آخواه بواره پار وکر ما دید که جیان به ویژه نابه و ویژه جی چافکانی آخواه جیانه دگیره و جبو جیانه که آزاد رسته که گرینگ لیزه بله ام دبیجن جیان آخواه ویژه کم نکن و هر تم بطاما ویژه بیجن حتی برنامه کدن ام دبیجن بمینند ناوا خیر و خوشه دا و وکه هر جار ام دیسا دوباره دکن به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه نمینن